Yes, reka twongere tubasuhuze cyane, twongere tubahe ikaze, nshuti bakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Reka mbabwire rwose ko nejejwe cyane no kubana namwe muri aka kanya ko muri iki gicamunsi cyo ku munsi wo kwa kabiri ku itariki 29 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 tugarutsira muri wa mwanya mukunda muri benshi cyane. Ni umwanya no tugenda tubagezo update uko ibintu babihagaze hirya no hino hano muri aka karere kibaga bigari, ariko tukatugenda twibanda birumvikana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambaro tugenda tugarukaho ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Tutibagiwe n'abambari bacyo barimo imitwe itwaje intwaro yakuwe mu cyitwa ngo ni Wazalendo, hanyuma tutibagiwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB bafatikanyije ngo barebe ko bagerageza cyangwa se bahasha umutwe wa M23 bawambure ibice bimwe na bimwe wagiye ubambura. So niyo makuru tugiye kugenda twibandaho muri iki gicamunsi cyacu. Birumvikana turaza kugaruka mu bice birimo kuberamo intambara cyangwa se kuberamo imirwano nkuko amakuru arimo kugenda tugeraho, ndetse n'ibindi byinshi cyane tukaba turi buze kugenda tubigarukaho. Hanyuma no muri iki kiganiro ntago ndi buze kuba ndi jyenyine muri izi update cyangwa se muri iki gicamunsi ntago ndi jyenyine, nkaba runamaze already ku murongo wa telefone Vincent akaba yamaze kuhagera kugira ngo tumanukane muri iki kiganiro. Waramwiriwe neza, waramutse neza Vincent? Wiriwe neza bwana Taita. Urakomeye? Ndaho ndashima rugira rurema. Yes, ubwo rero birumvikana already namaze kuguha ikaze muri izi update cyangwa se muri iki kiganiro cyacu cyo muri iki gicamunsi. Ndagira ngo inkuru yacu cyangwa se amakuru yacu update zacu tuzihere hano muri Uvira cyangwa se hano muri Kivu y'Amajyepfo gusa, ariko igihe tutarinjiramo neza abantu babe badukandira kuri like banasharinga iyi nkuru, hanyuma kandi n'abatarakora subscribe babe babikora kugira ngo twinjiremo ibintu bimeze neza batazajya bacikanwa. Bise muri Uvira mu kanya gato hari amakuru asotse mbona avuga ko ngo haba hongeye kubera imirwano ikomeye cyane, ariko ikaba ibereye hano mu birometero bike cyane uturutse hano kuri umupaka wa za Kamanyora. Ubwo birumvikana muri za Kamanyora ngo imirwano ikomeye ibereye hanga muri aka gace ka za Ruvunge. Ndagira ngo iyi mirwano tuyigaruke hano ya muri Plaine de Ruzizi. Nibyo ni imirwano ikomeye yabaye hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za leta, ariko cyane cyane abo muri Wazalendo. Yego, Wazalendo ifatanyije n'ingabo za leta ndetse n'abandi bafatanyabikorwa babo bahuriye mu ngabo zirwana kuri leta ya Kinshasa. yego, bazindutse bagaba ibitero bikaze ku mutwe wa M23 nyine muri za Ruvungi, muri za Gatogota ndetse no mu nkengero za bino bice. yego, aho bavuze ko bifuza gukuramo M23 bagakomeza bakageza Kamanyura, bagakomeza bakageza Nyangezi, bakamanuka bakagera za Bukavu nk'uko baririmbaga babivuga. Ariko muri ibyo bitero bakaba basabye ingabo za FARDC ko zabaho umusaada kugira ngo basenye ikiraro gihuza teritwari ya Uvira ndetse n'u Rwanda kiri Kamanyura ndetse no mu bindi bice. yego, bakavuga bati turifuza yuko ibiraro byose biduhuza n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byacibwa, kuko ntabwo twifuza ko ngo M23 ngo izabona umusaada uvuye mu Rwanda. kumwe bamenyereye kuvuga yuko ngo M23 iterwa inkunga n'u Rwanda. Urabizi yuko ubutegetsi bwa Kinshasa n'abambari babo ari byo bahora baririmba. bakavuga bati rero turifuza yuko bino biraro biduhuza byacibwa, yaba muri Kivu y'Amajyepfo yaba muri Kivu y'Amajyaruguru, haba hari ikintu kiduhuza nabo ku buryo twagica nibo babashe gutambuka ko twagica. Tukaba rero turi kwibaza niba koko ibyo Wazalendo bitekereza na FARDC ariko ibibona ntago byashoboka, biriya ni amashwezi n'ugushweza. tukaba twiteze rero kuza kureba icyo FARDC bivugaho, kuko kenshi na kenshi tujya tubona ibyo Wazalendo yasabye, ubona iki gisirikare cya Kongo kibigerageza. Ukaba wumva nyine Wazalendo cyafite umutima mubi kuko irashinja u Rwanda ibyo rudakora, ukagaragaza M23 ko atarahanye Kongo mu gihe Kongo iri kugirana amasezerano n'uyu mutwe wa M23. Andi uburebye inyandiko bagiye basinyaho, amahame ngenderwaho bemeje ko ari abakongomani. Yego, kandi n'ubundi na mbere bari abakongomani, sibye yuko abantu nk'abo Wazalendo babihakanaga.
ariko iyi mirwano nyine yaje kugera bigenza makeya mu masaha ya saa saba n'igice. Ubu bambwiraga yuko hagati ya Ruvubu ndetse na Gatogoto ingabo za M23 zamaze kuhagera ari nyinshi kandi n'ibikoresho. Vise ubushize hano nabwo higeze kubera imirwano hano muri za Ruvunge, abazarendo bahagwa ari benshi cyane, ndetse mu by'ukuri mu gitondo baragaruka baje kureba ko bakuraho n'imirambo nabwo bagaba ibitero. Ese ibitero by'uyu munsi byo byari bihagaze bite nk'uko amakore kukugeraho? Ese ntabwo baba bahatikire nk'uko ubushize byagenze? Ntabwo turamenya nyirizina bahaguye, ariko kubera ko abaturage bambwiraga yuko bumvaga intwaro ziremereye cyane kandi bakabona M23 yahise ikora deployment y'abasirikare benshi ndetse n'ibikoresho. Ntabwo rero byaba kuba bahaguye, ariko turaza kumenya amakuru mu masata kuko umamagaye n'ubundi nari ngiri kuvugana n'abantu bari mwabira bice bya Kamanyura ndetse na ruguru ya za Sange, bambwira uko bari kumva iyo mirwano uko imeze. Yego, nkaba rero ntegereje yuko baza kuma amakuru yimbitse ku byabaye, ibi byangiritse, abaguye, abakomeretse, abafuka amateka ndetse n'ibikoresho byaba byafashwe. Vise bavuga ko hano hantu bizagora cyane M23 kuhafata. Ndavuga ro kubasesenguzi cyane cyane n'ubundi basesengura ku by'intambara cyane cyane baba bari kuri kote ya y'ubutegetsi cyangwa se ya guverinoma. Bavuga ko ngo ahantu ngo M23 twafata bizabagora kuko ngo hari uwitwa umupfurero uri hariya ngo kubigendanye n'urugamba, ndetse ngo akaba nawe yanga ikintu bita ubwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo bizagorana. Vise ukurikije uko ubibona nk'umuntu rwose ubikurikirana buri munsi unabisesengura, urabona koko izo mbaraga z'aba bapfurero ndetse n'abarinyindu niba n'ubwoko bwose buri harango busa naho rwose bwanga abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ubona hari cyo mu by'ukuri M23 ishobora kuba yakora kugira ngo ibintu bigende neza? Urugamba rwanga ruragoye cyane, yaba ruri urw'amasasu cyangwa urwa diplomasi, kubera yuko ni urugamba ruri mu bice M23 idafitemo abantu bashyigikiye. Kubera yuko abantu babishyigikiye ni bakeya, abenshi bashyigikiye ubutegetsi, abandi bashingiye ku mitwe y'iterabwoba ihari ndetse n'Uburundi. Nk'uko bivuze, abapfurero ndetse n'ababembe n'abantu bakera bangaga aba bantu b'abanyamurenge kuko bahoraga bahanganya babatwara inka, babarira inka, bababuza guhinga, ku buryo byabaga bikomeye cyane. Ari nayo mpamvu umutwe w'abatwirwanaho wavutse. Umutwe w'abatwirwanaho wavutse kubera yuko ababembe n'abapfurero bari bamereye nabi abanyamurenge, babarira inka banababuza akorora, bagenda bakazikura mu rwuri ndetse bakabatwarira n'imyaka, bakanicwa, kandi guverinoma n'igisirikare cya guverinoma gisa naho kirimo kubirebera. Noneho abapfurero rero n'ababembe baza kumerera nabi cyane abanyamurenge, biza kurangira bashinze twirwaneho. Arega n'abapfurero bafite ibyama runaka. Twirwaneho rero yaje kuza, noneho igize imbaraga niho igisirikare cya Kageze kibatkanya na Wazareno ndetse na FDL n'Abarundi n'abacanjuru kugira ngo bayirwanye. Ntabwo byoroshye rero ko iki gice M23 yagisetiriza ku buryo bufatika. Unarebye umutekano uri muri Kivu y'Amajyaruguru ukabigeranya no muri Kivu y'Amajyepfo, ubona ko Kivu y'Amajyepfo umutekano utarabasha kugaruka ngo ugereranye no muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo byose rero yaba plan geographique uko hameze, situation geographique, kubera ko barenga ibintu by'u Burundi kandi igihugu kibafata nk'abanzi. Urumva kugira ngo babashe kugira umutekano biragoye. Icya mbere ni uko diplomasi ya M23 yaba imeze neza, ikabanza kumvisha Uburundi icyo M23 irwanira. Yego, Uburundi bwamara kubyumva niho kiriya gice aba M23 na twirwana babasha kwigarura. Ariko mu gihe batari babasha gukondeka Uburundi ngo bwumvishe icyo barwanira, hano uzabona ko hazahora imirwano igice ari cyose, kuko izafizi harimo Abarundi ba Micenke, harimo Abarundi, hari Wazarendo bagiye bari mu bice M23 kontrola, ku buryo amanywa n'ijoro ubona ko abari mu kibaya cya Ruzizi b'abasirikare b'Abarundi, FARDC, abapolisi ndetse n'abazarendo bajya no bakomeza bagaba ibitero mu bice byegeranye
na kano na kino kibaya kurwana yo utavuga ngo umunsi umwe cyangwa ibiri irabirangiye. Icyo birasaba diplomasi kurenza kurwana bakoresheje imbaraga. Avise ndagira ngo tugaruke kuri uyu mugabo umaze igihe gitari kinini cyane amenyekanye cyane kuri rezo sosiyo. Birumvikana ni umugabo w'umurundi wamenyekanye ku mazina ya Mbayahaga. Nabonye nicyo bati ni umupasiteri, abandi ati niki, ariko nje icyo namubonyeho ni umusesenguzi. Uyu mugabo hari icyo yatangaje, akaba hari amagambo yatangaje akomeye cyane, aho uyu mugabo Isidore yavuze ko u Rwanda rushaka kumwicisha. Ese uyu mugabo yaba apfike n'u Rwanda ku buryo rwaba rushaka kuba rumwicisha? Amaze igihe atangaza ibintu bitari byo ku Rwanda, yaba mu guhakana jenoside yakorewe Abatutsi, yaba mu kwerekana yuko M23 ishyigikiwe n'u Rwanda, yaba kwerekana ko u Rwanda rwo rukora jenoside mu Banyamulenge, kuko yagiye abivuga mu biganiro yagiye akora kenshi. Ku mugoroba none abonye yakoze ikiganiro avuga yuko ngo u Rwanda rwatanze amafaranga kugira ngo bamwicishe. Ibyo byose akaba ari uburyo akoramo kugira ngo aharabike u Rwanda ndetse n'ubutegetsi bw'u Rwanda, no kugira ahari wenda ntekereza ko no kugira ngo abayobozi bakomeze kugenda bamuhanga amaso bamureba cyane nk'umuntu urimo ararengana kandi ari kubakorera. Nibyo nyine navuga, kuko amaze iminsi agaragaza yuko ari kuri kote y'u Burundi cyane ku butegetsi bw'u bwa CNDD-FDD ubwo nagisekera. Nyuma yuko avuye mu ishyaka rya Iprona, yagaragaye nk'umuntu w'umuhezanguni muri CNDD-FDD. Noneho igihe icyo ari cyo cyose hari igihugu bidahuza n'igihugu cyabo, bikagaragara yuko we abaye nk'umuntu ugiye kubarwanirira mu rwego rw'umunwa. Yego, ukabona rero mu by'ukuri ugakoresha umunwa n'amagambo avuga yaba rutwitsi, akagera hashinga n'igihugu yuko cyashaka kumwica, kandi umuntu nk'uriya w'umusivile utagize icyo avuze muri politiki y'u Burundi, urumva n'ibya bindi by'urwango no gushaka gusebanya. ubwo rero ibyo byambaye ahagarika tute kubigaruka, ubwo twigarukire no mu zindi nkuru zigiye zitandukanye. Turebe muri Masisi, hari amakuru turi muri update, niyo mpamvu ngira ngo tugende dukubita twihuta muri Masisi. Ariko ngo M23 ikaba ngo hari indi midugudu igera kuri 2 imaze kuba ibohora. Iyo midugudu ese yibohoye hehe? Iyo mirwano yabaye sangahe? Byagenze bite bwana Vincent? Ni mirwano imaze iminsi nyine muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru nk'uko wari ubigarutseho. Iyi ni imirwano imaze iminsi ishyamiranya abarwanyi bo mu mutwe wa M23 ndetse n'abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo. Ariko akaba atari Wazalendo gusa, kuko ari Wazalendo ifatanyije n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Bakaba bamaze iminsi bahanganye rero mu bice bitandukanye bya Masisi ndetse n'inkengero zayo. Yego, aho bari bahanganye cyane mu gace bita Ngururu ndetse n'ako bita Ndete. Akaba ari muri groupement ya Nyamaboko ya mbere. Yego, imirwano rero yatewe n'umutwe wa M23 kubera yuko M23 yari iteye ibirindiro bya Wazalendo mw'iyi midugudu ya Ngururu ndetse na Ndete, kugira ngo M23 rebe yuko yakura Wazalendo mwa bino bice, kuko ari wo mutwe wari umaze iminsi warigaruriye bino bice. yego, biza guteza imirwano ikomeye cyane guhera ku wa gatandatu ku cyumweru ku wa mbere. Ejo ku wa mbere mu mugoroba rero mu masaha ya saa 9 saa 11 nibo M23 yatangaje yuko imaze kwigarurira uyu mudugudu wa Ngururu ndetse n'umudugudu wa Ndete. Abaturage rero bakaba bahise bahunga kubera yuko babonaga ibitero bikomeye cyane, bakabona M23 irimo irakoresha imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ibashe kwirukana zino Wazalendo. Yego, Wazalendo zibonye bikomeye rero zirakinzura zikuramo akazo zirirukanka. Birangira rero umutwe wa M23 yigaruriye bino bice. Ubu ngubu M23 niyo gukontorora uyu mudugudu wa Ngururu ndetse n'umudugudu wa Ndete guhera ejo mu masaha 10 saa 11 z'umugoroba kugera iyi saa. Nubwo twumvise yuko n'ubundi mu masaha ya saa 5 saa 6 Wazalendo yongeye kugerageza kurasa ku birindiro bya M23 hano muri Ngururu ndetse na Ndete. M23 ikaba yabashije kwihagararaho ikabasubiza inyuma,
nubwo bitari byatangazwa nyirizina niba baciwe intege ku buryo batakongera kugaba ibitero. Yego. Ariko amakuru yandi akavuga yuko Wazalendo n'ubundi yagiye kwikusanya kureba ko yakiyoroganiza igashyira imbaraga hamwe ikaba yakongera kugaruka kwishima kuri M23 ireba yuko yabakura mwa bino bice, noneho ngo irebe yuko yahibagarurira nk'uko abaturage bari mwa bino bice bya Masisi muri Ngururu ndetse na Tete bagiye babitutangariza. Ko numva bitoroshe niba Masisi ko numva nayo ubwo yaba igiye kuba yose baba bagiye kuyikuramo. Masisi imaze iminsi irimo imirwano ikomeye kubera yuko M23 yatangiye kubureka igenda ireba yuko Abazalendo bakiri mu ngo, aba FARDC ndetse n'aba FDR n'abapolisi batiromese. Bakuremo noneho bavuge bati mwebwe mwitanze ku butake ntabwo muri abarwanyi. Yego. Ariko bamwe muri bo bagenda binangira baguma mu ngo bagumana intwaro zabo. Abo nibo rero bagenda bakora udutero shumi kuri M23 bigatuma ujya kumva none cyangwa ejo ngo hari igitero cyabaye cyahuje M23 na Wazalendo. Ariko nta hantu n'ubundi muri Masisi wagenda ngo ubone Wazalendo irahari ku buryo bufatika, ahubwo yenda abarwanya muri FDN niba ushobora kugenda ukabona ukavuga ati bakambitse hariya. Yego. Urabona ko M23 ikeneye iragira ngo ifate ibice byose bya Masisi none ibashe gusekiriza umujyi wa Goma, kuko igihe cyose yari itarafata ibice byose bya Masisi ibashe gukuramo aba barwanyi bo muri FDN ndetse na Wazalendo barimo n'abasirikare ba FARDC n'abapolisi basigayemo. Kugira ngo umujyi wa Goma ugire umutekano byagorana, kuko yaba ingero za Goma za Rusayo ndetse n'ahandi. Yego. Abarwanyi benshi bazamo Wazalendo baturuka hano muri za Masisi. Bise abo basirikare batatu ba UPDF cyangwa se iki gihugu cya Uganda bagoye muri Bunia byari bimeze bite, byagenze bite kugira ngo bahagwe cyangwa se bahasiga ubuzima? Ni impanuka yabaye ku mugoroba igihe ingabo za UPDF nyine zari zigiye mwa bino bice bya Ituri kugira ngo zikomeze kurinda amahoro n'umutekano mwa bino bice bya Ituri cyane cyane muri teritwari ya Njugu. Yego. Aho abasirikare umutwe witwaje intwaro ushingiye ku idini rya Isilamu wa ADF wari uherutse kwica abantu ejo bundi ku cyumweru bagera muri 43, abandi benshi bagakomereka ku rusengero rwa Katolike ruri nabi abice bya Komanda. Yego. UPDF nabizi yuko imaze igihe ifatikanyije na FARDC mu kurwanya n'umutwe wa ADF ndetse na Codeco. Bari bakoze none ubunyuki bushoboka kugira ngo bamanura abasirikare babo mu bice bya Masikini ndetse abari muri groupement ya Warendu Warendu Njatsi kugira ngo barebe yuko batangira kurindira abaturage umutekano. Akaba ari n'ubwa mbere bari bagiye nyine mu gihe bari bageze muri teritwari ya Ituri, ariko baza kubona ubwicanyi ari bwinshi bavuga tugiye kugira ngo turanforce umutekano w'abasivile. Mu gihe rero imodoka zabo za gisirikare zagendaga niho imwe muri zo yakoze impanuka, abasirikare batatu basiga ubuzima, ariko twabonye amakuru yuko hari n'abandi bakomeretse bakiri kuvurirwa kuri poste de santé ya Njugu. Turacyategereje kuza kumenya nyirizina niba ari batatu bapfuye gusa cyangwa nabo bakomeretse bagize undi ugwa n'iyo mpanuka. Baba dore update ngiyi Vincent rwose ishyushye cyane, ngo televiziyo ndetse na radio hano Ikishasa ngo byagoswe n'igisirikare cya Congo FARDC. Ese iki kigo cyangwa se ibigo byagoswe kubera iki? Baba bari guteganya ko baba bagiye kongera guterwa kudeta, kubera iki izi ngabo za FARDC hano Kishasa zamaze kugota ibigo by'itangazamakuru y'aba radio ndetse na televiziyo by'igihugu? Ni radio bita ATV. Ni ATV ATV ntabwo ari RTNC. Abasirikare bagera muri 40 bo muri FARDC bayigose guhera mu gitondo. Yego. Bikaba byakirmangwaga yuko abantu bamwe mu basirikare bo muri FARDC bafitanye umugambi na bamwe mu bashaka guhirika Tshisekedi yuko bashobora kwifashisha ino radio ndetse na televiziyo mu gutanga amatangazo yuko bakwiye ubutegetsi bwa Tshisekedi. Bendaga gutera kudeta yo kuri radio na televiziyo. Bavuga yuko ngo bashobora kuyifashisha mu gihe baba bateye kudeta. None bakayifashisha batangariza abaturage yuko bamaze gukura ubutegetsi
bwa Gisekedi mu gihe baba batarafata radiyo y'igihugu nk'uko amakuru nabonye yabivugaga. Bakavuga yuko rero bagira ngo babafate hakiri kare, noneho bababuze kuba bagira icyo bayikoreraho ubutegetsi butazwi. Umuyobozi w'iradiyo ndetse na televiziyo bita Leonard Muhemera akaba yahise atabwa muri yombi. Ariko bakaba bari babanje kwanga yuko yaba abakozi b'iyi radiyo bashinzwe imirimo isanzwe binjiramo, abari binjiyemo bangira gusohoka, noneho basigara bayikontorora mu buryo budasanzwe. Yego. Ariko nyuma y'amasaha makeya bikaba byaje kurangira nyine uyu muyobozi w'iyi radiyo na televiziyo atawe muri yombi. Akaba yajyanwe ahantu hatari hamenyekana kugera iyi saha, ntawe uramenya icyo bamushinja, ariko bamwe bakavuga yuko n'ubundi ari umuntu utavugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Kisekedi kuko yakundaga kugaragaza ngo amakuru abonenga. Yego. Ngo akihanangirizwa kenshi ko yabireka ariko ntabireke, akaba biri mu mpamvu yaba yatumye ngo atabwa muri yombi. Ubwo rero ikigaragara ni uko n'ubundi haracyarimo umwuka wo kuba w'ubwoba bwo kuba uyu Kisekedi cyangwa se fashiveto yaterwa kudeta. Ikigaragara ubwoba buracyari bwose. Umwuka wo uracyari w'ubwoba kubera yuko barishaka kudeta mu buryo butandukanye amanywa n'ijoro. Yego. Ari nacyo gituma agenda afunga abantu nyine bafitanye isano n'abo akeka ko bamutera kudeta nk'uko abivuga. Akaba hari n'umwe mu bajyanama biwe mu bya gisirikare witwa François Beya Kasonga. Yapfunze bamutegeka ko bamukatira umwaka, amezi 6 bakayasubika, andi 6 akayakora muri gereza. Yego. Ibyo byose rero bitanye isano n'iyo kudeta atinya yuko ayishaka ku isaha yabo. Ya vise none se ibi ko mbona ibi byaba uyu mugabo cyangwa se ibi mbona ngo umujyanama wa Kisekedi mu bya politike yafunzwe, nawe byaba ibi ngibi naho byaba hariho biri byatewe n'iyo mpamvu, cyangwa bo yafunzwe azira izindi mpamvu ze runaka? Byose bifitanye isano n'umutekano ndetse n'ubutegetsi bwa Gisekedi. Gute rero tubwire we yafunzwe bimeze bite, tumanukire iyi nkuru nayo yitubwire. Bo bavuga yuko yakoranye n'abantu muri opposition, akorana n'abantu bo kwa Nanga, akorana n'abantu bari hanze y'igihugu kugira ngo bashake uburyo ki bamuhirika, ariko biturutse ku makuru yagiye abaha. Akaba ariyo mpamvu rero yaje kumuta muri yombi, noneho agategeka yuko asigara afunzwe noneho mu gihe ategereje urubanza ndetse n'ibindi byemezo byafatwa mu rwego rwa politiki kugira ngo arebe yuko yamuha amakuru y'ibyo akeka. Ariko bamurenga bakavuga yuko ari uburyo bwo kwikanga baringa ko nta kudeta iri gutegurwa, ahubwo ko ishobora kuba ariyo yateguye we kugira ngo yirinde abantu bose bafitanye isano na Kabila, babaye mu gisirikare cye, babaye mu butegetsi bwe, none abashe kubegeza ku ruhande, abone akore ibintu bye yisanzuye, nta bantu bafitanye isano na Kabila bamuri hafi. Vise reka n'ubundi na update reka dusimbuke tujye kuri inkuru ivuga ko Abanyamurenge hano mu gihugu cy'u Burundi batangiye kugenda batabwa muri yombi. Ndagira ngo iyi nkuru tuyinjiremo tunyuranyure hirya no hino hose tubivangavange. Batangiye batabwa muri yombi nyine mu buryo butandukanye, kubera yuko ejo bundi yaherutse gutabwa muri yombi umwe mu bakozi ba ambasade ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwa Laurent Musabwa Ruboneka. Ariko ubu ngubu haje gutangazwa amakuru yuko yamaze kugezwa Kinshasa nk'uko twabonye umuryango bita Mahoro Peace ukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabitangaje. Uvuga yuko yajyanywe Kinshasa nta mandadare, nta rupapuro rumwohereza, mu gihe zangamiye amasezerano ya Vienne agenga abadiplomate n'uburyo bafatwamo. Akaba yajyanywe Kinshasa, rero bikekwa yuko ashobora no kuba yagirirwa nabi, akaba yanicwa. Nyamara ejo hari abatangaje ko babayeho neza no mu gihugu cy'u Burundi. Hari ababivuze ariko mu buryo bwo kugaragaza ko babayeho neza, ariko bikavuga yuko ari igitutu bashobora kuba barashyizweho kugira ngo babitangaze, noneho bigaragara yuko Burundi nta kibazo bufitanye n'Abanyamurenge, cyane ko igisirikare cy'u Burundi cya SNDB cyari cyabitangaje mu itangazo rinyomoza
bavuze ko inyomoza umutwe wa MDT twirwaneho wabashinje gutera inkunga FDL ndetse no kuwutoza. Vise tugarutse ku bintu bijyanye n'itangazamakuru cyangwa se ku bijyanye no kumenyekanisha amakuru atugera rero ngo nuko M23 AFC baba bageze gutya bagakora ikijyanye n'imisoro ku bantu bose bashobora kuba bashinga yaba radio ndetse na televiziyo muri bice iyoboye, ubwo birumvikana mu mujyi wa Goma yewe n'umujyi wa Bukavu, ngo ibijyanye n'imisoro bo babikuyeho ntabyo bashaka kuba basoresha. Bakuyeho amafaranga yasabwaga nk'umusoro kugira ngo umuntu ashinga igitangazamakuru gikorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabwaga n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubwo bivuze ko n'iminara aribo bari kwigenzura, bakavuga yuko amafaranga ajya yishyurwa ngo ari kwishyura iminara gusa. Yego, iminara nibo bayigenzura ariko ntabwo aribo batuma igira ubushobozi, kubera yuko Kinshasa niyo ituma igira ubushobozi. Bivuze rero ngo unanu kuyishyura ku Kinshasa. Ubundi mbere Kinshasa niyo yishyuzaga ayo mafaranga, ariko ubu ngubu ntabwo bakiri kuyishyura Kinshasa kuko M23 niyo yagakwiye kubishyurwa kuko ari kontorora kano gace. Rero M23 yashyizeho itangazo ry'uko ayo mafaranga atongera kwishyurwa, noneho ko icyo bazabishyura ari amafaranga y'iminara. Noneho bagakora bakisanzura mu buryo kugira ngo itangazamakuru ryisanzure kandi rikore abantu babona amakuru bakeneye. Ariko mu rundi ruhande babisuzengura neza ugasanga nyine M23 mu buryo kugira ngo irambagize abaturage burya ifite itangazamakuru rivuga ibyo ukora, ifite itangazamakuru rigaragaza ibyo ukora, niho ubasha kugarurira abaturage ndetse n'abo ibyo ubarwanya bakabasha kubyumva. Akaba ari uburyo bwiza nayo yahisemo kugira ngo yiyamamaze, noneho ibyo ikora ibashe kugaragara ndetse n'iby'inenga ubutegetsi abaturage babashe kubyumva. Ya ubwo turaza kuba tubireba. Reka tugaruke gato cyane hano iwacu mu Rwanda, gato tuhikoze, tubone dukomereze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'intebe w'u Rwanda yirukanwe mu ishyaka rya RNC. Yirukanwe byagenze bite? Iby'iyi nkuru yitugezo bwana Vincent. Nibyo tukimara kubona Dr. Justin Senyumba kimara kugirwa minisitiri w'intebe w'u Rwanda, twabonye ishyaka rya RNC rivuga yuko ribaye rimuhagaritse by'agateganyo kuba umurwanashyaka waryo kuko yarihozemo nk'uko amatangazo twagiye tubona abivuga. Yego, bavuga yuko ngo bazakora inama ku itariki 20 kugira banzure niba agomba kuba umurwanashyaka wabo cyangwa bamwirukana. Bakaba barakoze inama rero ku cyumweru, iryo shyaka rikavuga yuko rishingiye kuba yaremewe gukorana ngo n'ubutegetsi bw'u Rwanda ko yabagambaniye ko bamwirukanye. Yego, ko itarita bamuhaye yaherewe mu Bwongereza ngo ko bayitesheje agaciro. Akaba rero twabonye itangazo ryasohowe n'uyu mutwe usanzwe ubundi utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ariko ukaba utemewe n'amategeko. Yego, bakaba bavuze ko ngo bamwirukanye ngo kubera yuko ngo yemeye kuba minisitiri w'intebe w'u Rwanda. Ibi rero bikaba bigaragaza nyine umutima mubi wa bamwe mu bagize aya mashyaka yita amashyaka akorera hanze y'u Rwanda. Niba kuko yarahoze mu iri shyaka nubwo nta makuru aturuka kuri nyir'ubwite twari twabona, kubera ko n'ugerageje kugira ngo abe yabona amakuru amwerekeye utapfa kuyabona byoroshye. Yego, ntabwo turabona nyirizina ibyo bavuga niba ari byo koko, ariko ibimenyetso dufite niyo karita n'ayo matangazo. Bikaba bigaragara yuko mu by'ukuri ubumwe n'ubwiyunge batabushyigikiye cyane, ko niba umuntu yaba yarayobye akajya mu kibi ariko akaza kubona yuko ari kiba agiye kujyamo, agiye kuba yakora ibibi akigarura, noneho igihugu kikamugira icyizere bwo akabibona nk'ikintu kibi. Ubona ko ari umutima mubi udashyigikiye ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Vise ngo ADF ngo iri yigambye ngo ibitero bikomeye, ibitero ngo bikaba ari byagabwe mu basivile, ndetse abasivile bagera kuri 41 bahasiga ubuzima. Ndagira ngo iyi nkuru yitugezeho.
nibyo ni ibitero byabaye muri turi mu mudugudu wa Kamanda. yego, akaba ari ku rusengero rwari rurimo abaturage b'abasivili barimo basenga. Uyu mutwe wa ADF wagaba igitero wica abaturage bari barimo abasivili ubicishije cyane cyane intwaro za gakondo. hafi abaturage barenga 41 abandi barakomereka ku buryo bukomeye. yego, uyu mutwe rero nyuma y'uko wamaganywe n'igihugu cy'Ubufaransa, wamaganywe na Senko, wamaganywe na FRDC, wamaganywe na MONUSCO ndetse na AFM 23, yego, waje gutangaza yuko ari wakoze buno bwicanyi mu buryo bwo kwimura ku ngabo za leta ndetse n'ingabo za UPDF zatangiye kubahiga muri operation Shuja. Guhera mu mwaka wa 2022 bavuga yuko n'ubundi bazakomeza ibitero nk'ibi mu gihe icyo ari cyo cyose baba bagikomeza kugaba ibitero hagati ya UPDF ifatanyije na FRDC. ariko ubundi mu gihe bashyinguraga abantu muri turi kuri cimetière nyine babashyinguragaho, ubundi hongeye kuba ibindi bitero aho havuze amasasu menshi y'imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje, bikaba bikekwa ko ashobora kuba ari uyu mutwe n'ubundi wa ADF warasaga abantu bari baje gushyingura izi nzirakarengane zitwa ku cyumweru. ukaba ubona nyine ibi bice bya Ituri, bya Njugu ndetse n'ubundi buce butandukanye bwinshi byaragiye byibasirwa n'uyu mutwe wa ADF mu gukomeza kugira nabi abaturage, aho iyo batice abasivile batwika amazu yabo, iyo badatwika amazu yabo basahura amatungo yabo cyangwa bakangiza imyaka yabo. ukabona ADF nyine yamaze kugira indiri mwa bino bice bya Ituri, ariko ukabona ingabo za leta zifatanyije na FARDC zatangaza yuko zibarwanya, ariko ukabona nta mbaraga zirimo ku buryo bufatika, kugera naho bigaragara yuko bashobora kuba bafite ubundi bufasha bukomoka mu zindi mpande. ariko ngo abaturage bo muri bice ngo barashinjwa kuba ibyitso bya ADF. kubera iki abaturage bo iyo ADF ibakorera urugomo yewe ikanabica, ariko bagakomeza kugenda bakorana n'iyi ADF? urabizi yuko mu bihe bitandukanye abanyekongo bagaragara nk'abantu bakunda gukorana n'imitwe yitwaje intwaro mu nyungu zabo. ni nabyo byavuzwe rero na General Major Bruno Mandevu, avuga yuko igitero cyagabwe na ADF ku baturage mu gace ka Kamanda ku cyumweru cyagizwemo uruhare n'abaturage bifatikanyije n'uyu mutwe, bigatuma ibitero bishoboka. akaba yasabye abaturage yuko badakwiye kuba bafatikanya n'uyu mutwe w'iterabwoba ADF mu gutuma ukomeza gukora ibibi. abasaba yuko mu by'ukuri bakwiye kwitandukanya kugira ngo umutekano ubashe gusigasirwa no kugerwaho, kugira ngo n'ADF babashe gushakishwa mu buryo abaturage nabo babigiramo uruhare, kugira ngo umutekano wabo bagire uruhare mu kuyisigasira, n'ubwo ingabo zigira ngo zibafasha ariko nabo bagira uruhare mu kudafatanya n'abagizi ba nabi guhungabanya umutekano wabo. ndumva rwose ibintu vise ngo wa muguverineri wari umaze iminsi yarabuze, baramutumije Kinshasa bakamubura. aha rero ni muri Haut Katanga. uyu mugabo ngo yaje kurangira rwose ngo bamubonye, ubu binashoboka ko yamaze kugezwa mu bohero. yaje kugaragara mu byumweru bishize rero yagaragaye, kuko rumara amaze ibyumweru bibiri atagaragara, nyuma y'uko atumweho na minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. akaza gutangazwa yuko yahunze, ariko amakuru yavuye mu biro bishinzwe abinjira n'abasohoka bakavuga ko batangira iperereza ryo kumushakisha. yego, yaje kugaragara Lubumbashi. rero amaze kugaragara Lubumbashi uyu munsi wo kuwa mbere niho yahise agera Kinshasa uyu Jacques Kabura. yego, ajya kwitaba minisitiri w'umutekano nk'uko yari yamutumiye. ntabwo turamenya nyirizina icyo yavuganye n'uyu minisitiri, kubera yuko hari hashyizweho n'umuntu umusimbuye by'agateganyo. turamenya rero niba ari buze gusubizwa mu nshingano cyangwa niba ari buze gutabwa muri yombi, nk'uko amakuru agenda agaragara hirya no hino bivuga yuko ashobora gutabwa muri yombi kubera ibyo akekwaho yaba yaravuze, avuga ko Kabila ndetse na Bananga ibyo bakora atari bibi, kandi ahakana yuko Kabila ari umunyarwanda ndetse n'ibindi ubutegetsi bwa Kinshasa butishimiye. yego, tukaba tuje gutegereza rero kuza kureba icyo yaba umuryango we wa politike, yaba
umuryango we w'amaraso, yaba inshuti ze ndetse n'abo bakorana baza gutangaza ku byerekeranye no kwitaba uyu minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu wa Kongo. Nyuma y'igihe kinini yari yaranze kwitaba ameze nk'uwari warihishe. Dutegereje kuza kureba rero igisubizo kiraza kuva mu y'ukwitaba kwiye, niba afungwa cyangwa arekurwa. oya amahirwe menshi ni ukumuboha. Biragoye ko yahita arekurwa. Tugaruke ku myigaragambyo iri kuvugwa ko yabaye ahantu bitazakisha cyangwa se mu murwa mukuru w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikaba ngo ari imyigaragambyo ikomeye kubera cyangwa se yabereye mu duce tugiye dutandukanye. Reka iyi myigaragambyo no tuyigaruke muri amakuru yacu cyangwa se muri umwanya wa update bwana Vincent. Nibyo, ni imyigaragambyo bayikisha kuri Stade du Martyre. Yego. Akaba ari imyigaragambyo nyine abakozi bo kuri stade bigaragambije bavuga yuko bamaze igihe kingana n'amezi 12 batabona umushahara wabo. Bakaba batwitse amapine mu mihanda, bagafunga imihanda, bafunga stade, babuza umuntu wese kuba yayinjiramo. Basaba yuko bakishyurwa ibirarane byabo by'imishahara bingana n'amezi 12 bakora kuri stade, bakora amasuku, bacunga umutekano ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bakoraga kuri stade. Ubwo barakoze ntibahembwa. Barakoze ntibahembwa icyo gihe cyose, amafaranga yabo nyine akagenda agumamo ntibayabone. Nabona ibihugu byinshi bikomeje nabyo kugenda byamagana ubwicanyi bwa Codeco, aho n'igihugu cy'Ubufaransa nacyo cyaba cyamaganye ubwicanyi bwa na Vincent. N'igihugu cy'Ubufaransa cyaragamagaye kivuga yuko ibyakozwe n'uyu mutwe ari ibikorwa by'iterabwoba. FARDC yuko ikwiye gufatikanya na UPDF nk'uko byabyemeje mu kurwanya uyu mutwe ndetse no gushakira umutekano abaturage muri rusange. Ubufaransa bukavuga yuko inkunga yose yakenerwa kugira ngo uyu mutwe urwanywe bayitanga kugira ngo abaturage babone ituze bagenewe kandi ribakwiye. Vise reka tugaruke hano mu mujyi wa Goma. Ngo bisanzwe bimenyere ko mu kwezi kwa karindwi muri iki gihe cy'impeshyi cyangwa se cy'izuba ngo amazi aba ari ikibazo, ngo amazi aba ikibazo hamwe na hamwe mu makaritsiye hamwe namwe hari aho ngaho Igoma. Tubwire ese M23 niki bemeje ko numva ngo umukanya bahoze arimo bagenda bakora inama, niki bemeje kubigendanye n'uburyo kiba bakemura iki kibazo cy'amazi kugira ngo bagaragarize abaturage itandukano ryabo ndetse na guverinoma? Icyo bemeje bavuga yuko bagiye kubatunganyije amazi y'ikiyaga cya Kivu. Yego. Bakagira uburyo bayatunganyamo abaturage bakayabonye amazi abunganira mu gihe bagishakisha izindi nzira zo gutuma babona amazi mu buryo buhoraho nk'uko babivuze. Bakavuga bati turacyashaka kureba niba hari amariba yaboneka akabazo twakoresha cyangwa mu bundi buryo. Urabizi ko no ku bwa Gisekedi amazi yari yarabuze ndetse u Rwanda rwari rwarabemereye kuzabaha amazi avuye mu karere ka Rubavu ajyayo. N'ubundi nta mazi uko kenshi na kenshi twabonaga abaturage baza kuvoma banyuze petite bariyeri, n'ubundi rimwe na rimwe hari igihe tubabona. Ikibazo cy'amazi cyo kiracyari ku buryo bukomeye, nubwo uburyo bwo kugikemura mu buryo burambye ASM 23 ntabwo iratangaza. Twibwire rero muri Warikare ubu bimeze bite? Ndagira ngo naho tuhasimbukire turebe. Warikare n'ubundi naho umutekano uracyari wa wundi nyine ujegajega. Kubera yuko imitwe itwara intwaro myinshi iharwanira za ADF ziri mu nkengero za Warikare, za Codeco ziri mu nkengero, Wazalendo, FDLR, ingabo z'abarundi bose baracyari mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'abaturage, ndetse na M23 mu guhangana na Wazalendo biracyarimo mu by'ukuri ntabwo bavuga yuko hari umutekano ufatika. Hanyuma muri Rucuro naho operasiyo yo kwiga abarwanyi ba FDLR bikozwe na M23 iracyakorwa. Ariko mu gukorwa kose ntabwo bari babasha kubamaramo, n'ubundi ubona ibibazo byo bikirimo hagati ya M23 n'iyi mitwe yitwaje intwaro. Ariko n'ubundi no muri turi ibibazo biracyarimo muri secteur bita Warendu muri teritwari ya Sanduku. Yego. Aho umutwe wa CRP ndetse n'umutwe wa Zaire bifatanyije
byishe n'ubundi abasivile babiri b'abaturage mu gihe bari barimo bitemberera, ariko uyu mutwe yombi ifatanyije umutwe wa Thomas Lubanga w'Abazayire birangira ubitanye. nawo wahise ukora akantu nawo rwose nubwo uhigwa na FARDC ariko birangira nabo ugiriye n'abo abaturage. Ariko n'abaturage bagize ubwoba nyine hano muri Ituri kubera yuko igitero babonye cya DEF cyari gikomeje. Batangiye guhunga bahungira mu midugudu bita Base, Zunguruka, Umoja ndetse n'uwo bita Ngombe Nyama. Muri teritwari ya Njugu nyine n'ubundi abaturage barahunze kugeraho amaze guhunga hafi ibihumbi 2 by'abaturage berekeza aho bita Bunia. Ariko bana abaturage ku buryo bw'imibereho bukaba bwakomeje kubagora, nta mazi, nta miti, ibyo kurya, aho kuba kiracyari ikibazo nyine. Baracyafite ibibazo bituruka kuri ibitero byagabwe n'uyu mutwe, cyane cyane kuko bavuga ati turamutse dusubiyeyo twagirirwa nabi. Biracyari ikibazo cy'umutekano nyine mu bice byose, haba za Rucuru, yaba za Ituri, yaba za Warikare, yaba muri Nyiragongo, hose ugenda ubona ko harimo ibitero bibaho, yaba Wazalendo, yaba Kodeko, yaba TRP, yaba Zayire, ubona ko bose bagenda bakora ibitero bibuza abaturage umutekano. Vise rero ndareka tugushimire cyane. Urakoze cyane ndagushimiye. Yes, bakunze Jeune Official rero nuko nguko rwose byari byifashe muri update zacu zo muri aya masaha. Ubwo andi makuru ni mu yandi masaha ari imbere. Nimukomeze munogerwe na gahunda za Jeune Official. Turabakunda cyane. Ciao. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza. Tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo mihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 95 05 76.